U Srbiji každý rok od početku raka peršoh umru 1600 ženi, a registruju se 4600 novi slučaji horoti, navodziše u soopšćenju pokrajinski vladi. Poneže pričina za zjavljivanje raka iščevšenje poznata, bar zvažne že bi se horota načas diagnostifikovala. Svaka 12. žena na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine oboli od... Každa 12. žena na teritoriji autonomnej pokrajini Vojvodini pohoriše od malignog tumora peršoh. Preto pokrajinska vlada s budžetom za 2019. rok planuje sredstva za nabavku okremnej prevozky, u ktorej bude instalovaný mamograf zo ščitsku provadzacu opremu, ktorá bude telekomunikacijno povezana s radiologijnima službami tercijarnih úrovňov zdravstvene zaštiti. Na porjadni organizovani screening z mamografom, ktorý še u našej žemi odnoši na ženi od 50 po 69 roki, iščevšeše odvoluje male číslo ženoh. Uglavnim počinaju ličenje keď horota už bar znapredovala, preto rezultati ličenja najčastejše poražujući, hvarja u pokrajinskej vladi. Z programu screeninga s mobilnim mamografom planovane obis calu teritoriju Vojvodini s okremnim akcentom na štretki gdje isnuje deficit opremi ljebo kadroh neophodnih za to tu diagnostičnu proceduru.